Saikati ki henlo isia khe phan kenang sot abidilo bonta non obe ki mi jase met karbia khe tuma bangki saikati ki ahin kiludun po bangki kethek longa phai jum hek khangjan la sopena jok non obe ki mi loke charli kethek kriya tum setami saikati ki ahin kachi hungdun kenang sot pura Enut IAS Retd abang phu an parta epechal siamai phu je ai Kathar hin pen methang hidi sundun si inghan la pen arni angtang ki song bong setami soki iasai kedengdun Lason si kedam tang jakong ni pain ko resir kep arni la khain ko raisi Borjan MEC constituency angkang la khijana habar along APHL sia song thur pak pen hidi soki asai deng ponlo bang so hut APHL se mai phu je ai Kathar chetong dun si radatum arni angtang chingtang dun si soki asai deng dun APHL si racharya song atum aki manga bangki racharya le mate nile tuma song election hai nang ji pop hanchot kali mothe election hai he pulote ko anma khelong ria phan ki claim pi ponang jia sai amo claim pi un elo pusi APHL se mai phu je ai Kathar pen ningje pon APHLC ke la ke election ke hai chot jia phan le ke claim kali muthe election hai hete thang da son ka prek akam ke akim ake the ke claim dun long le de titi non dakta bisaralam dak hapu langting nangi puta nitum power nitum ji election hai det son te teng et popol hai ra non teng te det lo aprang ke teng pota pe dak thu phun lo man non dak ke phari phlik kep bak do along le ke munitum ningkan ke thom phli ke dak kheti claim kle det lo sok e det lo la si la dak isia bang phare chiri kep do dak ho la so chiri kep bang sin ni tum APHLC pen hidi sok edet po pula ben non pini ta ke elo tumi pen lo ke cheng la pen la tang te ti ke klem bom po sok yong si et un e pulo tang te da bang ke han ke ti si klem po pula athema ilitum jong hele ke che do man phlung nangi pu bom sita ame thang tum yong si hidi sun se ame thang tum yong si chai nong da pang reng re pulo tang te la ke bang phan phlung nangi pu ke la ke ki pu yong yong chot election ke hai je phan chorana la pen hala APHLC tum phan election pape hai hedet ji pok akam ke claim chorana pusini tum ma tha athema APHLC tum bang si hidia bang ke claim nai long le kheti ke claim nangi la pen dukan do nai pu ning je ver tum athema la do de te long le long akam claim kliti ituma det ke chirayun e la pen ituma a khaita chirayun e la thuke kitab along ta tok do la pen itum thek prong alam la APHL sia song atum setami racharya song pen anpar kapre ka sai setami do de sang si pen si claim pon bompo la pen ke bang journey hunger strike setami do pon si 125 amendment aputhak modified vek nang ji pusi lamthi pachini pon strike ke nitum permission ke hang dam lo pini yong si permission long lo te pen up pen lo cheng po ni thom do ye pen up dik la pen agos isi a point do la 125th amendment ke la ke modify nangi pulo tang te haladak article 280 paragraph 3 subparagraph 1 along haladak union government state government pu hadadak ke tok do haladak si ilitum autonomous state pahala dak tok dundet nangi union government state government and autonomous state pahala dak tok dundet nangi athema article 275 long si autonomous state article 244 alam hadak si ke tok do lapot la si 275 yong si ili enante ilitum autonomous state ke long ji ining ke thedo seta 280 long ke article 280 along ke hadake autonomous state alam tokte hadake itum hanang pipedet pohala bangge 275 long bangge 275 bangge scheduled tribe dum phan la pen autonomous state pu sit dhake tok alam do hadake article 280 244a pohala dake tok do la pu yo la sini tunge pulo pen hunger strike da la 275 175 125 amendment abang la ke lar chot nangi pulo nitu ma prang anon sorma phang ki pidun tang do hala so teng claim nangi pulo mo pen pulo union government state government la pe autonomous state hala dak tok dun det nangi
Kena natong nalitom kidoy nila start. Lagi difusi doji adim kang wai ke isia bangke la disia office ang no hala ATM de hadi hadak adung kalite ladak yong si kroi kri pulang te di hala Don Bosco school ang no hadi hala dak aprang hiti so dodo daily market dodo hala dak si doji pulo kamata. Keramta apora hut ke ACCM barim jotson be kipu sik sedol ke ankang therason polam the bangki rada phan ke pang nek soi jialam chot pusi jai Kathar pe ningje pontu Schedule ke ankang ther po bangke lake munit phan pang nek soi nang po phan chot na lage niliama tha he lage serious alam gali jotson beta la munit pang nek soi nang po phan chot na athema la sik schedule long ke tok do long le matters ke di the matters of land and revenue is equal to the state government pada katok do state government pulo tangte ladake autonomous council pulo pada katok do ante lo autonomous council pen state government chihoman lo kente anle busi kang dugwok pu meilang yong sila ta ing dugwok pulo te state government ta ing dugwok pulo ipul ligi punang po. News report KTV News.